Қарлақ шамлар бүгін февральның 27-сі ве Қырым ишғалінің 1097 күні. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шымдыки эфирімізде бойлы хаберлер. Қырым татарлары Қырымда қаршылық көсіруінен бағлы бірдемлік маршларына чықтылар. Киевде Қырымның азат олмасынен бағлы халқара конференция кечті. Нынешняя российская пропаганда намного превосходит пропаганду советского тоталитарного режима. Ишғал етілген Қырымда тұтылып алынған мұсылманлар азат етілді. Bizlerine korkuzmak için evvelsi para cezaları olsa şimdi apısnen cezalayları. Ишғалінің училығына фальжилер маршнен Қырымның меморий сынырына келділер. Ватандашлық қамачавның иштиракчылары Қырым татар халқының межлис темсилчилері, Херсон вилаятының бір қач вилаят елбашчылары Украина ве Қырым татар халқының байрақларынан бәрабер чоңғар күйінден кечув ноқтасына же маршнен кечтілер. Дазияде Эльвина Сидбулаева біле. Херсон вилаятының чешет көшелерінден ватандашлық блокада штабына инсанлар топлаша. Элерінде Украина девлеті ве Қырым татар халқының байрақларыны тұталар. Более етіп Русия ишғаліне қаршылық білдіру акция башланды. Гражданлық блокадасының координаторы Ленур Ислямов Украина президенті ве үкіметке бераберлікте Русия агрессиясынан қаршылық білдірмеге чақырды. Нейседі тамыр халыққа қанун бойынша Қырым статусыны беріңіз әнді. Анаясасында Украина әрканында Қырым татар Жұмхурiyet территориясы деп қанунның бірінші денішмелер кірсетіңіз. Бірқаш юзлерінен инсан мувақат меморий сынырға доғры жаяв еріш яптылар. Сонға ишғалчылерге мұражат еттілер. Мы вололюдную ходою демонструємо! Біздер халық юрышынен Қырымны қайтарылмасы ве запт етілген дегер территорияларының азат етілмесі керек олғаныны нумайыш етеміз. Бұтын дүния біздер бойсунмағанымызны көрсін. І нехай весь світ бачить, що ми не зламані! Активистлер көке офырыклер еберділер оларының ұстынде аненевей бірдемлік ақындаки месседж бар. Сонында акция штыракчылері дуа оқып қайттылар. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Егер дүния бұ терроризмні бағышласа не олacak? Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев Қырым ишғал шарайтлерінде Украина ве дүния үшін ақыбетлері адлы халқара форум иштиракчыларіне бөле суал берді. Форумға бүтін дүниядан келген 30-дан зияде спикер қошылды. Dinleyiciler арасында бізім чекім тақымымыз да бұлынды. Dünya cemaatçılığı Rusiya Kırım'ны қайтармағанже, ona қаршы басқасыны куветлендірмек керек. Қырым татар халк лидері Мустафа Джемилев деоккупацияны маалеті ексек олған Rusiya пропаганда тоқтатачағындан эмин. Агрессорның пек күчлі пропаганда системасы бар. Тоқатлаштырған, зомбилештірген агрессив системасы бар. Нацизм пропагандасы ақында аз білем, ама зиманеви Русия акиметі совет тотализмден он қадзиеді агрессив, яланжи, куветли деп айта білем. Форумның ең мұйым мевзуларından бары ярымадада инсан ақларының бозулығы. İşte tam bu karşılıklar için Rusya bugünkü günde intikam ala. Meclis Rusya politikasının razı olmayan Kırım tatarlardan ala. Siyasi cihetten cezalar, apiske aluv, para cezası, cinayi işler, psikiyatrik cezalar, hareket etü ve koruma aklarının bozuluğu. Допити, штрафи, доноси. Spikerler arasında Avrupa Şurası, NATO'nun vekilleri, Kanada ve Türkiye'den gelgen elçileri de vardı. Tabii bizim Rusya ilişkimiz devam edecek. Rusya önemli bir ülke. Sadece Türkiye'nin kuzeyinde değil, güneyinde, dünyanın birçok yerinde önemli ülke. Fakat ilişkilerimizin devam etmesi bizim ilkeli politikamızın, Ukrayna'ya, Kırım'a ilişkin ilkeli politikamızın değişeceği anlamına gelmiyor tabii. Bunu uluslararası toplum biliyor, Ukrayna biliyor, Rusya da biliyor. Şok okupacji.
Ишгален шоқы Украин топлылығының Крым татарларының тарихке қошқан иссесіне кене көздеріні açtı ve Крымның милли медени автономия hakkında başka fikirler doğurdu. Forumның ikinci gününde Krımның geleceği ve statusu hakkında laf edildi. Müzakerelerinin iştirakçıları deokupasiya silahsız ve Krım'da yaşayan bütün milletlerin kol tutuğunun olmak gereklerinin razı oldular. Gelecekte Krım için ağır ve merhametsiz çatışmalar arifesinde bulunamız dep ayta bilem. Krım toprak olarak değil, er devletinin gerçek ya da yanlış kıymetler, bakışlar ve ıntılığına göre öz позицияларının pekünüvü olacak. Звичайно, що кримсько-татарський чинник є страшенно важливим. Крым-татар халкы пек муимдыр. Бу тамыр милlet, олар üçün бу екене бір ватанdır. Ve халкара ак укук бузулмамасы да пек муимдыр. Звичайно, що дуже важливий так само чинник того, що Крымның кайтарылу планы hakkında Крым-татар ve Украин яшлары да айттылар. Украин депутаттарына қандай айтмақдан істейм, олар бізге автономияны берселер, Крым-татар милли автономияны берселер, bu da iyi olacak. Çünkü böyle halkara arenada bu da bir tane mümkün айтма bir rıçak olacak biz için. Крым hakkında unutmamak gerek. Mümkün alған bütün usullarını kullanarak güreştirmek gerek. Birlikte Allah'ın yardımıyla biz galibe kazanırız. И разум едности мы по воле Всевышнего переможем. Forum bitkenden son onun iştirakçıları Kiev merkezinde olған Krım tatarlarının birdemlik marşına koşuldular. Lidia Polyanskaya, Eldar Ismatov, Zaman, ATR. Русияге низбеттен иқтисади ве саяси басқыны арттырмақ, саяси мәбіслеріні азат етмек ве Қырымға милли Қырым-татар мұхтариет статусыны бермек. Киевде Русия стилясына Қырым-татар қаршылығы күнінде бірдемлік маршы кечті. Марш iştirakçıları Небесная сотня қараманлары жәддесінде топлашалар. Олар Қырым сакинлерінен олған фото ресемлеріні кетіргенлер. Олар арасында саяси мәбіслер ве işgal етілген Қырымда ғайып яда әляк олған шығыслар да барыды. Возле учили версі Қырым татарлары ве Қырымның башқа сәкенлерінен бирабер иселяжу ордыларына қаршылық көстергеніне хатырламақ істедік. Ғайымыз бір Қырымны ұнытмамақ ве оны азат етмектір. Анда қардашларымыз ве балаларымыз қалды. Оларға қаршы Кремль өз мехбүреви ішлеріні кечірмекте. Милетімізні ве келечегімізні құқтармақ керекміз. Идеологической обработки Кремля. Мындам, чүнки Қырым Украинаның топрағыдыр. Борис Немцовның фоторесімнен бирабер келдім, чүнки о да Қырымны Украинаның бір парчасы деп саяйды. Мында оның ресмі олмасы екі тарафлама пек мұйым, ве атылған қоршун, атылған яманлық япқан шақысқа жевап оларақ кері қайтажақтыр. Қырым мұтлақ Украина әркянына қайтарыр. Қырым татар милеті ете ватанына қайтарып алыр. Институтскаядан башлап Шелковичная соқағына жа, андан Грушевского соқағына қадар. Колонна Қырым-татар ве Украин ерларының рефақатында кечті. Окей. Юрышның башында байкерлер Николай бірдемлегіні көстермек үшін мотоциклны Қырым-татар тимсәллерінен яраштырған. Крым это Украина, это Қырым Украинаға бағлыдыр, ләкин бұнен бағлы музыкерелерін кечірмей. Мен күчім еткеніне қадар нумайыш етменге арекет етем. Колонна башында меджлис лидерлері, автомайдан азалары ве Қырымда белле олған шақыслар. Олар арасында ТМУ ректоры Владимир Казарин ве халық депутаты Сергей Куницын. Вазифем Қырымда эсас қануларының янындан тікленмесі ве нормаль аятның нормаль шартларға қайтырылмасыдыр. Қырым ярамадасы қорқу меканы еріне муабет ве қанулар үкім сүрген ер олмақ керектір. Инсанларның чоқысы Русияның репрессиялар жихазы себебінден зарар көрген. Тұтылған ве бабасыз қалған қаждане адам бар. Грушевского соқағындан Авропа мейданына қадар. Юрышның соңки ноқтасы мұстақыллық мейданы. Митингте Қырымда учила велсі олған вақияларына анылып резолюция таздықланылды. Оның эсас талабы Қырымға Қырым-татар милли мұхтариет статусыдыр. Мы
должны Бүгін Украинада кімседе шубе олмайып, жидди шекілде Қырым азат етілуіне азырлық көрме керекміз. Азырлықлардан бірі бұл бүгінки мұқтариетінің статусынен бағылы Украина анаясасына денішмелер кірсетілмек керек. Бұл ролны Украина президенті бежермек керектір, о бежережегіне умут етем. Митинг иштиракчылары халкара жематчылыгындан ишгалинин токтотулмасы үчүн Русияга каршы баскысынын девам эттермесин сураганлар. Украина хакимиятинен ise саясий мөбүслеринин азат этилмеси үчүн фаал сүрөттө чалышылмасын талап эттилер. Роман Спиридонов, Асан Эминов, Ислам Пинка, Заман, АТР. Кырым Украинадыр адландырылған акция февраль айының 26-сында Эйфель кулесі янында Париж шерінде кечті. Оны Global Ukraine Халқ дипломатияға адлы жемат тешкілаты кешірілді. Русияның Қырымда япқан саясетіне қаршы наразылық акциялары Түркияда да олып кечті. 3 күн девамында Түркияның шерлерінде протест митинглері, топлашулар ве конференциялар кечмекте. Бұл ақта тafsiratlыca Emine Halil ekeyetер. Yüzlerce Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları Ankara'daki Rusya elçiliği o günde toplaştı. Bazı narazılık iştirakçılarının gözleri şiritinden kapalı. Gözlerimiz baylı çünkü Türkiye'deki yaşayan kardeşlerimiz Kırım'daki kardeşlerinin yaşayanlarına gözlerini kapatalar, kulaklarını kapatalar. Asıl da işitmeyler, ne içindir bilmeyimiz. Onlar endi Kırım'daki kardeşlerinin seslerini duysunlar, gözlerini açsınlar, anda yaşayanlarını korusunlar isteyimiz. Ankara Kırım Tatar Derneği'nin reisi Tuncer Kalkay, elçilikke toplaşkanlarının talaplarını seslendirdi. Ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, Kırım Tatarları vatanlarından asla vazgeçmeyecek. Rusya elçiliğinden kimse çıkmadı. Toplaşkanlar öz talaplarını yazma şekilde elçiliknin mektup kutusuna taşlap, korusu yanına kara gülçember yerleştirdiler. Basın bildirisinde sadece bir kişiye müsaade edildi. O da sanırım bayan olduğum için benden çok fazla korkulmayacağını mı düşündüler. Rusları korkuttuğumuz için çok mutluyum şu anda. 3 seneden beri biz hep buraya gelemiz. Rusya Büyükelçiliği bu konuyla alakalı işte Kırım Tatarları meclisimize, Büyükelçiliğimize saldıracak, işte buradaki Ruslara, görevlilere saldırı olacak diye devamlı ihbar yapıyor şeyde. Ve 2-3 günden beri de bu ihbarları devamlı yapıyor, suç duyurusunda bulunuyor. İstanbul'daki Kırım Tatarları yürüyüş ötkerip Rusya konsolosluğu yanında toplaştılar. Şiarlarla beraber Rusya Kırım işgalini toktatkanını talap ettiler. Katil Putin hesap verecek. Kahrolsun Rusya'nın emperyalizmi. Ne kadar da dallarımızı kesseler köklerimizden yine yeşereceğiz. Yine vatanımıza döneceğiz. Yine vatanımızda bayrağımızı dikleyeceğiz inşallah. Rusya'nın derhal Kırım'dan çıkmasını istiyoruz. Defolmasını istiyoruz. Katilliklerine son vermesini istiyoruz. Faalcilerinin fikrine göre böyle narazılık aksiyaları Rusya'nı rahatsız edip Kırım yakın vakitte azat edilmesine sebepçi olacaktır. İstemiyoruz. Kırım'da Rusya'yı istemiyoruz. Alınan koruma tedbirleri dahi Rus konsolosunun, Rus büyükelçiliğinin bunu ciddiye aldığını gösteriyor. Bir sene tamamen burada bir küçücük polis arabası vardı. Yani bizim Kırım Tatarları oldu mu olası bir kavgacı, savaşçı bir şekilde buraya gelmiyorlar. Protesto, demokratik haklarımızı savunuyoruz. Biz bir sivil direniş yapıyoruz. Rusya'nın Kırım'ı bir an önce terk etmesini istiyoruz. Kırım'daki soydaşlarımız sıkıntılarının bir an önce bitmesini istiyoruz. Rusya Kırım'ı yakın vakitte terk etmese, diasporada yaşayan Kırım Tatarları daha aktif şekilde narazılıklar geçirmeye işandıralar. Rusya'nın bir insanlık dışı bir hareket yaptığını düşünmekteyiz.
Yani yurdumuzun çeşitli yerlerinde olduğu gibi bugün İstanbul'da da bunu protesto etmek için buradayız ve işgali sona erdirmediği sürece artarak devam edecek protestolarımız. Kesinlikle onların Kırım'a işgalini kabul etmiyoruz. Sonuna kadar etmeyeceğiz. Konsulluk yanında geçken Azerbaycan cemaatçılığı da Kırım Tatarlarga öz destegini gösterdi. Eskişehir şehrinde Kırım işgalinin 3. yıllığını bağışlangan konferensiya olup geçti. Anda toplaşkanlarga Rusya Kırım Tatarlarga karşı yapkan haksızlıkları hakkında ayttılar. Kırım'ın geçmişte kalmış bir Türk toprağı olmadığını, bugün için hala da hem Türkiye için hem de tüm Türk dünyası için çok önemli bir hadise olduğunu bilinçlendirmemiz lazım. Meclisi satın alamadılar, gerçekleştiremediler. Şimdi tekrar işte meclisi tekrar toplayıp işte baskılarla vesairelerle Rusya yanlısı bir meclis oluşturma gayreti içerisindeler. TRT kanalının muhbiri Könül Şamil kızı ise dinleyicilerge Kırım'da 3 yıldan beri hapishanelerge atılgan, hırsızlangan insanlar, Rusya baskısını görgen insanlar hakkında olgan çalışmasını takdim etti. Bizim hedefimiz burada 3. yılını tamamlayan Kırım işgalinin nasıl başladığını ve bugünlere nasıl geldiğini aktarabilmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve bundan sonra atılacak adımları, ki en önemlisi Kırım'daki soydaşlarımızın Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının onların yanlarında olduğunun bilinmesini istiyoruz ve bunun duyulması için çaba sarf ediyoruz. Ankara'daki Ukrayna elçisi Andrei Sybiha, Kırım Tatar derneklerinin reis azaları ile toplaşu geçirdi. Toplaşuğa Skype vasıtasından meclis reisi Rifat Çubarov da koşulup Kırım'daki vaziyet hakkında tarif etti. Ми продовжуємо низку заходів, приурочених роковинах окупації Криму. Саме 3 роки тому, в ці дні, розпочалася Росією окупація Криму. Ми повинні це пам'ятати. Ми повинні доносити об'єктивну правду про ці події. Derneklerde bildirgenlerine göre bu sene Türkiye'de Kırım işgaline karşı en büyük narazılık aksiyalar ve konferensiyalar geçirilgendir. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, Türkiye. Марлен Мустафаевге қол тұтмаға шыққанлары үшін жазалаған 10 мұсылманы азат етілді. Ишгалжилер ораларға 5 күнлік апыс жазасыны белгілеген еді. Олар эпосы Мустафаевның evінде тінту башлаған сон дестек көстермеге чықтылар. Полис хадимлері бұны қанунсыз кечірілген митинг кебе танып, тұтып оларны полис бөлігіне алып кеттілер. Ишгалжилер махкемесі оларны қанунсыз митинг кечіргенінде қабатлап, апыске ташлады. Оларны муақат изоляторы янында дост ве яқынлары қаршылап алды. Задержание было очень жестким. Мені серт шекілді яқаладылар. Мені бірінші оларақ автобусқа yüklediler. Bir озым olған вақыт фұрсатнен файдаланып, амон хадимы мені бір қач кере көкрегіме ұрды. Бұ көстергеч тұтып олғаны белі. Қырым мұсылманларыны қорқызмақ, қомшысында бір шей олған вақыт евінден шықмастан отырсын деп япалар. Чтобы все мусульмане Крыма увидели, да? Людей запугать. Bizlerni qo'rqizmaq uchun evvelsi para jazolari olsa, şimdi apısnen jazolaylari. Elhamdülillah, Allah bizlerni sayladi. Biz o'z taqdirimizden memnunmiz. Repressiyalar devam etecektir. Tarixni hatırlasak, so'nggi 200 yıl devamında falcı, imam, ziyallarımızны birer alıp ketip, ularni yo'q etediler. Noman Çelebijehan'ı hatırlay bilemiz, onu denizde çöktürdüler. 1923 senesi sultanға sadıqlıqны bildirmek için imza toplagan uçağa qardaşını da yok ettiler. Sonra ise bir kunde bütün halkını sürgün ettiler. Ишғал етілген Қырымны Русияге кираға берілмесі ақында келейханын муэлифі Андрей Артеменко Москваға бір қач кере барып келген. Бұны матбуат конференциясында халық депутаты өзі айтты. Кечкен афта депутат Ярмаданы 100 елға Русияге кираға берілмесіні теклиф еткен олса, бүгін өз сөзлерінден вазгечті. Мejlis рейсі Рифат Чубаров Артеменкоға айыт мүлкиетіні 100 елға алмасыны теклиф еткен. Кеченлерде Қырым Мұхтар Жүмхуриеті прокуратурасы девлет хайынлігі бойынша жинайы иш ачқан еді.
Основою мирного врегулювання на півострові може бути Ярымадада барашығынан темелі экспертлер ғайысы ола біле мисали чун, екілік мұстақылық яда кечічі девірде халқара меморият. Бұл Қырымда Украина мұстақылығыны ғайрадан тіклемеге ярдым етечек. Ярымада ешбір вақыт тираға берілмейчек. Тамыр халқының Қырым татарларының ақлары бозула. Қырым бойынша ел харитасының ішлеп чықармасы үшін Қырым татар халқының лидерлері Мустафа Джемилев, Берифа Чубаровны желп етме керек. Вони мають бути серед переговорників з української сторони у вирішенні кримського питання. Қырым ве Қырымынен бағлы меселелер бойынша yapılған ве yapılacak tekliflerde bazarlıkқа asla bir yer yok. Rusya Қырымны işgal etti ve Қырымның иллердeki inkişafı boyunca yapılған çeşit tekliflerini bakmak için ilk evvela quo statusuna kayıtmalı. Rusya Қырымны azat etmek gerek. Россия должна освободить Крым. 15 bin insan Moskvada Nemtsov hatırasına bağışlanған marş keçirdi. Teşkilatçılar bildirgenine göre sonki yıl devamında bu Putin'in siyasetine karşı keçirilgen büyük numayıştır. Kırımda keçirilgen repressiyalar toxtatılması talabıyla ayrı kolonna teşkil etildi. Onun sıralarında advokat Nikolay Polozov, Mark Fegin ve Kırımdan bargan Kırım tatar falcileri. Rusiyeli muhalif Boris Nemtsov'nu 2 yıl evvelsi fevralının 27'sinde Moskva merkezinde atıp öldürülgendiler. Kabatlı insanlar hala da cezalanmadı. Babamны Украина тарафдары олғаны үшін ве сонки 3 yıl devamında өз изатларында Қырым бұл Украина олғанын айтмаға девам еткені үшін Русия бүтінлігіні бозмаға чағырулар япқандыр деп қабатлайлар. Русия Донбастан кетіп Қырымны азат етмек керек дегені үшін оны тақып етелер. Қатыра маршы тек олын аңмақ үшін дегілде наразылық кібіде кечірілі. Біз оның ғайелері яшағанны көстереміз. Осақ ве бұпек мұйымдыр. Қырым татар халқына да дестек көстереміз. Біріншіден Русия соңки еллары алып барған арби әрекетлеріне қаршым. Екіншіден бұл соқаққа чықып, менің фікірім башқаларына көре башқа олғанын айтмаға екене бір фырсаттыр. Мен қардаш девлетінің байрағын кетем. Украина біздер үшін қардаш мемлекеттір. Путин анда женг башлады. Путиннің пыслері Украинада украинлеріні өлдіре. Путин өзі де пыс инсан. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Атер елі олыңыз. Көрішкенже.